sesikhona khona-ke ngikhathi ekhaya kaDlamini njengalokhu sitibonela maswathi lamahle siyakanza vele ukuthi isimo asisiso lesihle sisilana uphathekile kulesi khathi manje ngidake ngikhulume naye emakele simkhanzalana ekhaya asichazele kabanti nje ngekuthi ingabe vele kwentekani kumbe kugula kwamcala nini kuze kube manje sivusele make namhla entsambama. Umntwana wami ukugula lo kumqala kwako kwamcala ngekushona kwadzadzewabo lomdzala. Ngwase ushaya stroke. Shothi masimshaya le stroke samshayela ngekhathi. Ngamthwala ke ngamikisa esibhedlela wabuya wakhanzakala ukuthi vele ngekuba buhlungu kwale nhliziyo yakhe ukuthi dzadzewabo sohambile. Saphinza samphinza. Bathwala wagijimiswa eNazareni wabuya kusho ukuthi ke kunokwamsuka lapho nje manje ngilothi ke mina ngisuke ngede ngathi leminyaka sekutena abantwana kodwa lo mnyaka lo ngiyathemba athi ngwaka 5 lo mnyaka kumphethe lokho alala phansi kumnyaka wesi5 leminyaka yonke le4 bamjikise khanje ukuthi sengiyamholisa ngiyangena naye emabhansini sengihamba kalukhuni ngoba lo sokulukhuni yabona. Sikhona nje ekhaya siyadibonela bonkosi besingacela lo nalo lusito ukuthi naye angavela njengalokhu make sekasilandzise ngegula kwasisi nathi-ke Sgcinakwetfu Foundation vele siyadibonela simo asisiso lesihle sewukhulumele ke wafika newekuthi bathe esibhedlela abodla kuhlala kanjani besingacela lo nesito noma lonanje avete Siphofaneni kuze atokhona naye kwelapheka. Sikhona sesenjani siyaphila futhi-ke sila khaya kaDlamini ngathemba nawe uyabona bongathi nje kuphawula lesikutholako. Simo lakhaya njengoba sachazile make nama ngisiwa futane kepha sesizivile lesimo silikhuni ngoba nathi Sgcinakwetfu Foundation isiphethe lokudlana labantu akukhona ukuthi bamane bagojotise na impuphu nema-disposable noma kuthengana nema-diapers kuthengekana nekudla bathi kuthengana netimbo letakha lomtimba